teman ya di kamar jai mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya u MLA sungji. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat show. Kikubor Kapatisi TV. Giladan hadu sahu prajar news pa kena pulai ngut Khynnah Skul kibla Thoh Eksamin Secondary School Living Certificate bala penlong dengan Meghalaya Board of School Education mentau snam arajar apun riu baki dan lai pawajar sahu saungut Khynnah Skul kibla Thoh Eksamin Higher Secondary School Living Certificate haka art stream, science stream, commerce stream pada ka vocational stream. Kakum gajing ajing Ken, the director ka Meghalaya Board of School Education, uba M. Marbanyang, ki Khynnah Skul kbiya khun ya ki Eksamin Secondary School Living Certificate haga regular 1, kilong, lai pawajar chispa san puwengut, bat na kini ki khat arajar, lai spa shupongut kidiki shinrang, bat khat nyojar praspa sa puwengut kidiki kentay. Ki regular 2, kidan khat 2,000 sa spa nyepusaungut, Bekin thop iki 2,000 nyospa san pusan ngut kishinrang bat kendai 1,000 nyospa khat kendai ngut kidegi kenthei kibia kun private kidan 6,000 pusangut kata sanspa anyo phongut kidegi shinrang bat sauspa khnai pusangut kidegi kenthei kinan regular kidan sauspa khnai pusangut kata laispa iwengut kidegi shinrang bat shispa khnai pusangut kidegi kenthei kibia kun improvement kidan sangut bat kbiya khun ya compartmental kidan terus pa saungot kat bahaka Eksamin Higher Secondary School Living Certificate kidan arpulai 1,000 news pa andrepu arngut kibdei na ka art stream lai 1,000 news pa nyup kundangut na ka science stream 1,000 saus pa prapu arngut na ka commerce stream bat arpu wengut ha ka vocational stream haba khen lang ya baro ki Khynnah ki bapule ya ka class 12 be khoni ki Eksamin Higher Secondary School Living Certificate kidan baro lai pawajar sapu saungut bakin thop lang ki regular ki private 1 but private 2 ki non regular improvement but compartmental ki center Thoh Eksamin Hsslc region kidan Khynnah punyo teli bat nyepusau teli hatura region na kabenta ka Secondary School Living Certificate kat bana kabenta ka Higher Secondary School Living Certificate ki jaka Thoh Eksamin kidan nyepu artli Hsslc region bat sapu artli hatura region